mayam khurumjari mayam ngasidi ai mayam na hangbirakpa haitare maruoina mahiro singna yam toina hangbirakpa Japan da laga Japanese language tamningai manungsida Japan da kari part time job tawba yake haibasigi matangsidani ai ngasidi wahang singdagi pakhumdo ai ngasidi pijage aduga part time gi role se haibdi ai ngasibukta Japan da lepasida kano ai gi ishagi oba experience to ai chhatra singi mafamda ju ai ngasidi share tawjaramge ahamada Japan da akhona tawba yaba part time se makhalbudi yami ko aduga maruoina mayamna common na taunaba part time job haigadi supermarket convenience store da register oibuko kana samna haibda sit kana dukan phambani ko kana dukan phambani aduga ani subadana kana akhoi ki karen bread making haitare ko asa thak chaba ko aduga amana bed making hajina akhoi hotel da ko ano hotel da akhoi guest amala ko matamda room da kari Dakarta ke haba adugi arrangement tawdune ko sije kana salary haide magi working hour haide mai pungam da piba salary je sidi yam chaw ko bed making je adu ma de yam ju thuna ju tawda ya daba adu kana obento making ha ga ya free kana lunch box mayam de lunch box ha ko Japan gi de moy yum akhoi kai hatare cái lunch box se marang kana phangne supermarket ta bolo convenience store da bolo any mafam amada bu sala ka de si supermarket na ta convenience store lai ni ko aduna yum da chak thong ga cha dra su ya dum kan hadi moi da gi leira ga kan ready made to ko lum phang mani adu kan restaurant je kan ta yamna nungai bam phamne patam to boi de mai de language se yamna kan to bo hai ta language hai tra ga di khara di wai ko hamada bade adu kan tha mani ga toksala ga di yamna nungai ba haide language tambagi tarja ji yamna phangma ko restaurant aduga magi kano pesa ji pungda sadi ba pesa ji chawe aduga kano vendor je Japan da di kano legal ko sida akona part time to da kano moi gi Japan gi law ge matung ina kan ta kai ba laite aduga vendor ji ju pesa part time job haitare ko mai pungda phang pesa je yam so adu tabu vendor ji din dang atheng bai ta pung ahum gumba manunga lamdai pung mari bo ko so hang mo ko adu nung dang da tawu jin ju pe cha ju hen chaw be le part time gi adu ng sari kan oje convenience store ji si ju nung dang da tawu jin ju ma ji kan ma gi pung da cha ba pa cham sing ji chaw be he le ba si ti yam na bu di wa da bu thabong ne du ga cha yam na phang ba hai ta masijina mahiro singna hangbira wahang sing ga pakum hajarage aduga adu part time job sigi magi role sigi matang sida aigi oiba ko aina ngasibu ka thengna jarpa kain experience to gi matungina ai kan hajarake ko magi role se yamna saw ko ahamada part time amatang to ga lai tam haita part time amatang to lai tam baji ma je kan emission fee ko room rent adu atopa others kan expenditure mi am je si pata amatang to wajina management to ngam ne ko adu ga yamna kan to haita pesa je ahen badi khaidok pangam da haita re ko ya yum da thadok ke bu haire ga ju aina atopa ahen bu poche yam laing bu ko ga ju kitang kano yamna ka hen enjoy to haita phang ngam da ko pata amatang sina adu like ki on di part time amtang to business di like tam like pa ba ji the city matam yamna phange hai di kan Japanese language class e no to ji kan yamna sangmana te pung ahum khai mari gum badang ko ayuki class ama du kan ngi class ama ayuk class to yak thoroga part time chalaga pung mari nga to ro yum da hala ga like pa ko adu nungtin da class to wo kana ayuk part time to thoroga nungtin da class over adu kan le mori ba nungdang gi matam ji de yamna phang ba haitare part time am tang to busna to masigi de me de hai ga de part time amatang ju to ba like su pa dra ga de matam yamna mang ko hai de Japan da khoina lai ji de kanoni yam tangna phang ba mi kup ne haitare ko ai isha no oina hanjaba matam de du yari ga de kan Japan da lai matam ji de akoina yamna kana hono du na pesa yam pai na hono bu na khoi gi ko loi ba si tangai phadi hana khale aduga mathang da na
लाइक तंबगी नमादा हाइतारेको मागी वीजाजीबुदी स्टूडेंट वीजादी ओइरगा माना जापान दा लागा मागी फोकस इना लाइक तंबदा दिकन फोकस पिदबिदा kind of part time job the focus period पैसा याम ताला का मजुम द पैसा याम ना था बाहर तारे को मसी कोई ना जापानीज लैंग्वेज तम दे जिसे ही नहीं ने अदुगा मसी अमुक को लगा लंबी नहीं ले हमना ग्रेजुएशन तो हुआ हमना मास्टर तो हुआ ना था का हमना कने स्पेशलिस्ट स्कूल द ही नहीं तो हुआ को मसी करम बलम की महिरो सिंह ने मरु ने तो का कंदा के नेपाल वियतनाम अदुगा कनो म्यांमार श्रीलंका इंडोनेशिया फिलीपींस तक लाप महिरो सिंह से कमाई तौर मोदी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन तब मास्टर तब यावतेको मोदी कनो जापानीज स्कूल लोरगा कनो सागी स्पेशलिस्ट स्कूल चलगा स्पेशलिस्ट स्कूल से ही निदो मुलोरगा कनो रेगुलर जॉब तब हाइतार अद मोइन हाइबंग सागी ही मरी की मतम से मोय अदुकी मतिक पार्ट टाइम जे तौर पैसा अदुकी मतिक ताले हाइतारेको नो द पार्ट टाइम अहुंग चलेबा मोइन सान तो नो द पार्ट टाइम अहुम चतपजना कमाय तो थाम ददि मोय की सैलरी जे मोइन फंग पैसा जे जापानीज येन दा हाइरोगति लानी के लिसिंग के हुमफु हुमजानी को मैक्सिमम ला अहुम जो अदम फंग अदम यावको नेपाली मचा वियतनाम मचा जे हाइदि मोय अदुकी मतिक पार्ट टाइम तो हाइदि नो द पार्ट टाइम अहुम तो हाइजे कन फागी दि नत्रेगो kan Japanese class se lo ni Japanese class se matam yam na di sang de pung ni pam khai sai de ki horaga pung barom khai bu to ko si class se lo hek lo ba ka part time ama sakhe ni adi part time pung manga pung to ga pung taru ki part time jom nang ba mu chalaga mapan tara mu to ga to pum pham dang chalaga nung dang pung tara ma thoi de gi nungan ba pung nunga lam dai pung manga taru pung to de adu he lo ba class se mu lak to ni ko moi di ngam me hai tare ai ju tawbudi tawwe aduga nungdang da part time de di nungdang ahing da di yam kana di tawte ba tawwe aduga mona tawbudi nan di yam na hela hai ta part time tawje da moi di pesa yam tan ba kale aduga moi gi thabak phang mai chang ji moi ji aduki matik phang ha di moi japan da only moi di hana na japan hai ba lam ji da di moi gi lam gi mi sing ji aduki matik lai gare ko ngasing rang da gi moi na japan da lai mi sing ai ka chahi amani gi mang da lakhi na te moi di chahi तरा कुन की ममांग दगी लाख पद होगरमिना मोगी कन मोगी फ्रेंड्स हाकन हाइतारे को मोगी कम्युनिटी की मी मसिंग जा दुकी मतिक लाई करे अदुना जॉब अमा थबक अमा थीबा मतम द जो अखोइना थीबदा वारिबा हाइदि अदुमति यामना कनदि वाबना तिबो मोइने हेना यामना लाइना फंगा हाइतारे मोदि ममानाबा बिसिंगना मोइना का इंट्रोड्यूस तो इंटरव्यू द फम्ब ngambei khudong cha du lai हाइतारे अखोइना मु तो जिना अखोइना डायरेक्ट का इंटरव्यू फम्ब ने अद मोइना मी एम की का मतियंग नम का तो हाइतारे अद मोइ गिदि का तो हाइदि मोइना का हाइतारे मोइना हाइदि मोइ जे होनाबो याम कल्ले होनाबो याम कल्ले दि पैसा तान बजे अदुकी मते कल्ले बा अखोइना हिंगमदा द खाता जे पैसा ने पैसा याउदल दि कंत तौबो ngamde दन पैसा जना लोइमक कन मैनेजमेंट तौबो याय दन अरोय बद देबो अदु त मोइना फोकस से पैसा जे मोइ बि याम तन जु पाइ को मोइ पैसा याम तान कन मन ने पाइ अदुगा मथंग दना अहुम सुबजना कमा तो लाइक सितंबा अदुगा पैसा जु याम तान को सिदि याम पांग ना थोए यामना तांग ना थोए मी जे इतों तों नो दाता यामना वाबा कनो न हाइतारे आई इसामसु सिगी दने को लाइजा आई कैन ग्रेजुएशन तौए ग्रेजुएशन जे चहिम द पेपर न त चहि मरी तौदने को चहि मरी जी द पेपर जे हमफु ने पास तौदे जे अदु दना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जे यामना वाबा चहि वे को अदुगा सोंद जे पार्ट टाइम दो तौरगा पैसा तामदे आदमना हाइ युमदा आइजु के सहीदुनदि यामना थेंगना लाखिबनिना युमदा मरुब नु अमा यावबना खुन्नबो होनरपददि कनो तौगे हेतारे यामना वादि वाय अदु ngamdabdi nate ko lom ngamiko आइजु पाताम जे अहुम तौयो को अदुदुना आइना कनो ग्रेजुएशन तंबा हो पमतमदे पाताम जे अहुम तौना थामदा मान कनो जापानीज येन जे लिसिंग लानी का लिसिंग हुंद्रा मरे फुंगतिन फंगे को छुट्टी का वेकेशन का लई मतम दि लानी का लिसिंग मौद्रा का सिते यामना लाइन अदम फंगे हाइता अदुदुना कैन ग्रेजुएशन तौरगदि लाइक से पादा यादे को हाइदि चहि मरी जि पेपर हमफु जे पास आउट तौदरगदि कैन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से फंगोइदिने अदुदुना आइना तौगिबा जे कैन फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर जे वादि वारगजु हाइ फंगिबा मतम ददि
amu handa la ro da mina yam haide nong da pung mari manga ka tum je yam sang na tum matam ga oi gi haitare ko first year second year je graduation tam ba gi nungai ba na my vacation je yam sang na ko summer vacation je 45 days winter vacation je 45 days kum ba ko sida ju kan pa satan ba gi matam je yam na phang ba me hel haitare ka kan specialty school ga mi ngaro de adu gi mathak ta mu akhoi na kan first year ga second year je paper je homfuji matung homfuji manung ji paper je nempu muka first year second year ji da lokthor ga de kan hali bang sai che hi ni haitare ko ang sa third year ga fourth year ga ji de kan pre ni haitare matam je atuki matik pre lai ga ko sida de haiden ju kana haidi first year second year da chilli ba khosin du ga third year fourth year da ga le mai ba matam du ko adu pa sha je mu atuki matik am bari mu ta mong ya ba haitare ju kan graduation tam ba matam ji da kan ng sa haidi ba kan o je kan sa hi ni le hori ba kan third year ga fourth year ga ji de ko yamna pa sham tam je ajo dan to wi da na ajo ahum su ba gi da ajo to wi ko haida yu ayo na maru na ajo master phd ji tong ning adu cha hi na ya gi da bin na ko kan o do na pa sha ju yam da ka ta rak pan ko yum nung pan ba khot pa ma ma lom lai ba na ajo decision je ju kan graduation lo ga thap to bu ji do na kan lai gi bin ko ada na to be kan o part time gi ma gi kan role ja hatar ko akhoi foreign students in the p ba part time gi role ja kada pha bu lai gi ha ji da ai ne hujik ta pan ja ge ba mathak ta pan ja ge ba makhal ahum je amana like amna part time dang ama tang to ga like pa ba amana kan like tam be gi na ma da part time yam to pa cha yam tan ba amana part time su yam to ba pa cha su yam tan ba du ko like yam pam yam tan ba ko si ahum je hayeng noi na la ko matam da ju si ahum ji ma adum noi da kan to kan ha ta noi da kan face to kan ha noi gi apam ba do noi gi decision noi gi na sa gi decision kan last decision wa ka do ni na noi na si do ma ama bu or lo ma kan to ha ta choose to bu ya ha ta la ko adu ma si gi patam bu to ro ama bu to ro si apha ba thaba nga ta ni phatta ba ma ta di yaw de ko haidi lambi ani mak to haidi graduation to ga ju graduation lo ga kan graduation lo ga regular job to ko matam da da la ka do pasha ju pasha ni ado part time to ngai da ta na pasha ju pasha ni chaman he to bu nangi loksing gi matung na nangi personality gi matung ina nang na hayeng regular job to ba da di ma gi kan ma pham position do kitang di kan on la kan difference pu de la kan ko mahadi graduation da tawra ga de nangi thabak se ka office manung da phamma ga kana thabak taw wajna de hela khani adu ka specialty school da mu la ko jina kan office manung da phamba thabak me amam jule ko adu ga anam bana de kan physical work hai gedra adu anta ka kan lepa ga thabak taw ha ta sum bajna hena kan taw ko hela ha ta kan specialty slow ga thabak taw bajna adu ga kan japan da Japan tabak se adoki matak ti yamna lai ga adu kan si isa gi loksing isa da lai ban knowledge to gi makha pol ha ta ko aba english pu yamna khang ba Japanese language proficiency in one ga pastor the interpreter translator ga yam marang ka na lai bin salary package yam phaje ko adu kan IT loi ba student jing ki ju moi salary package yam na phaje ha ta yamna lai gre sum ba gi thabak si de ai adung anga si gi de patam ji gi matang ji do na samja ba video ni na anga si gi de ai matang asida no to ge lo shala ge adu mathang gi video da na ka Japan da regular job na ina sa gi regular job ha ji kai no ha be ji gi matang si da ai si matang si da video ama mu samja ra ke ko adu da na yari kai di akhoi manipur gi mahira sing se kan Japan da la ga mahi masing taman ni mahai de tung gi feature se Japan sta la ga sem la ga akhoi mat pham asida chahi manga tara thabak to ga akhoi mapham khang ma paisa ma pai ga de akhoi yum da ale hata isa gi oi ba kan hai business masam ta ju kan lingkhat pangam ba gi tanja do akhoi Japan da la ga di adu gi tanja do lobang ngam ni hai ta ra ko adu phare nga si gi di amyam amatang asida nga si gi video asida la san